kanang sot-sot kudero kuri kawasan nireut waduh benar so tanding para sangang udar kunang dadu jinar itu wariapan sampun jangkep di kanang aste dan separuh ya air ini kedis kawan kers dudui puyan kalung nuit buru wagles biji Mangki marwan tanding tegal kuru kesidra Adi kurius lampus pusir makar sipis marwan tanding tegal kuru ya di kemangki makar sidrono umadugi kanang senopati Paria makut kunang kanayan sir soang panca punawa Yaya tansah Paria ngelarakan kunang cakra wiyuga Nanging marawan taning penawa sedang adu sir ataki-taki Anging kinani kanang naya sandi Paria makbak kawisesan sir soang resi darona Amang kana juga tumut pusir soang api maniu suamang kade warmanan mangkir keraman nire watek ingin naya keber
Sira Dewi Utari risedek makrun tening udiana maka sedren pusir sang Abimanyu luwir kadisang yang radeh turun maceng kramo makrun tening Jagadarayu lilo ulangun kayun ide Dewi Utari ngeton keluwihan ring taman sari makweh sarwa kemangi sedang mekar makweh taler iku mang sane ngedot ngisep sareng kuning Udiana Rika pusir sang Abimanyu ia tetumeden bipraya genui rasa lawan setrin pusir Dewi Utari keputran Sir Sang Arjuna Adi ning uda tatodanan adine luwir pucuke kucel apa mirip ada sukses kelering sejeroning kayune dewone ne beli sang Abimanyu supo ngalih dewa dini adi nang ngudi angke dewati mula beli dahating terus ngerok kampung ini dewa kalulut asih pusir sang Abimanyu lawan Sir Dewi Utari Mas mirah belini tuah Idewo Dewi Utari Idewo mula pinake usada ritat karan yang beli laro kasmaran mirip dijo ado peleh belini adi Dewi Utari laut deng raosang sing sanang Idewo buin ngambul buku kendo adi ya tetanang ucap Sir Dewi Utari lawan Sir Sang Abimanyu udah adi mas mirah beline Hidewa apa ne sanang kebangeng buin sore beli kelawan Hidewa subo madan atemu karma subo madan merapian Sudarmaning sang suba laki rabi patut Idewo terus terang kapining beli apa mirip tuna tresnan mline kapining Idewo laudang raosang adi iri kepusir Dewi Tariku matur singih beli sang Abimanyu ampurayang titiang kadi mangkin ten sido angucap ten sido titiang matur napi mawenan titiang sukses kelering sejroning kayu tan sido jenek tan sido aturu titiang beli
mikayune ninik berada yudane perang rahinane benjang iri kering Tegal Guru Kesetra. Yening wantah dados tunas titiang beli sampunang beli pacang miletin berada yudane beli. Risantukan dibisane titiang poleh nyumpena beli. Kocap ring pekemahan sang penawa kanyudeng dening belabar agung beli. Turmaning mangkin beli menawi sampun sehuning beli. Mangkin titiang sedang mobot beli. Maka perdisentan nirwaka sang panca penawa putrang beli sang Abimayu. Sampunang beli ngewiletin, sampunang beli sarang beli. Uriwa usamangkano saturan pusir Dewi Hutari andian mojar pusir sang Abimayu. Uduh adi Dewi Hutari mula pengantung jiwa permanan belin ning udiangi dewa ngeraos buka akedo pituwi magedong batu yang subo nganti lakar pati yang subo kanti neng palastra pasti lakar pejah dawadi. Sudar maning kasang kasinatrio ido yaji sang pancu penawa ngwenten nang prata yuda di kering Tegal Guru mulo mela nengane madaneng kepatutan mela neng Darmo lakar nelaseng angkara muka angkara murka ane kepuat kapining sang Kurawa pemekas sang Duryodana wadi len tekeneng tewadi. Sudar maning putra sesana duah beli bakti kapining yaji sang panca penawa kita masih beli mulu lakar melaneng tanah pelakat belekadeng beline melaneng astina nih sewireh ikak yang resi bismo subuh kasor jani di Tegal Guru doyan-doyan lantas yaji lakar silek sinungil ngemaseng palastra wadi. Udah usah mangkana pusir sang Abimayu wagen wirasa lawan Dewi Tari. Dadi itu pusir sang Bima sini. Ia tutumut sang Yudhistira. Aduknya sawan aku lesah ke Dewi. Mawas ayas. Lawan pusir sang Abimayu. Oh. Ondian kopi tahu dia tersampi pesan opan maka putraan silu sang yang bayu dari pawadu dia wasir sang Yudhistira Arjuna nakula sang dia kena tando usir sang nate kesawo singe pasang tabe haji sang Yudhistira mangkanu juga sang nate kesawo dari manan semah sang Abimayu kelawan ang Dewi Hutari mogitan kekeneng sot-sot upadalawo haji nanak sang Abimayu Hutari puingan itu lah pamulih semah demak runding yang sinebah Wasaya. Singe pamekas ajin titiang sang Arjuna sanedahat baktinin titiang taler aji sang nakula sah ke dewa ledang nedoneng titiang ritat kalau magen wirasa kiring udiana aksi sembah baktin titiang aji sarang rapit titiang iri keling pusir sang Arjuna aduh cening sang Abimayu gitu masih Dewi Hutari luwer warak tanpa neda bungah taningang aji ngeton tresnane dewane kelulut kasih disubane lantas jani cening sidoma temu karma dumade asung warnugrahi desang yang widiwasa
tresnani dewane maker rumaket kayang kewekas teu kitu nyen ceneng. Nenene aji ngiring taler aji ni dewane Sang Bima lauteng-lauteng sembah ya aji. Singe aji Sang Werkodara terimanan sembah sire Sang Abimayu mangkana juga Dewi Utari. Wah. Nanak Abimayu Dewi Utari, pasangan yang betul-betul pas menjadi seorang suami istri, bagaikan Romeo and Juliet, bagaikan Jalaluddin dan Joda Akbar, melodowak ceneng alih rabi. Abedik sing kutang ceneng sapok aji ni dewane Sang Arjuna playboy kelas kakap mulu ceneng. Kiwala Kang Wang nih gen besik doben ngalih keto pebesan aji nih dumadak kriwakas ceneng tadi penyelidi kini di astina tegedenya ceneng nejani aji Sang Bima ngiring ide Sang Yudhistira aji nih dewane lautang ceneng mapinunas apone wicara lakar raos kapening aji nih dewane ari usah mangka deleng posir Sang Yudhistira udah cening Sang Abimayu kitu masih Dewi Utari setepung pinariyuda tanano sing sal kadi raos aji nih dewane Sang Bima Arjuna naken usaha dewa sapangrauh aji nih jani ada mula lakar belik bagang aji unek perang berata yudane ditu di Tegal Kurukesetra sewireh kidoi kakyang Resi Bisma Subokasor nejani ring Korawa maka Senopati ido yang maha Resi Derana sakti dan pehingan kayun meline sing adelen lakar ngerincekeng para tabang yudane ngarepin Ikorawa riwekas ben mani ditu di Tegal Kurukesetra ne sedang becek ngaji ngiring ido Sang Nateke Sawa singgih Sang Nateke Sawa ini pemargin perang gegelar rakinane benyang tunasi tiang pun api sepatutnya diciang pacang ngarepin cakra wuyuh kene punika beli ore usawa kadang ngelawan sir Sang Nateke Sawa lengpu sir Sang Kresna utuh adi Sang Yudhistira antian mah benar kadilengingan ke yang maha Resi Derana sakti tanpa hingan termaning gegelar cakra wiyuhane dahat madur gamo pesanyen do adi nejani kayun melilar mesik keng prajurit mesik kang yudane pemekasi cening Sang Abimayu menkengken ada kayun dewane lakar tumut rikanang berata yuda pangsida tungil mesik kang bali yuda sida ngasorang cakra wiyuhane kitu nyen ceneng ori samangkan umatura pusir Sang Abimayu singa Sang Nateke Sawa yan kadi amulika kadi pawecanane lugrayang titiang ngawileten ring berata yudia titiang pacang binaka pemucuk bala yudana mahar wonten ing ngarep di malu titiang pacang mimpin bala yudana pun apik udah cening Sang Abimayu tuhu kasinatrio mahutama hidewa kewala yatna dino ne manis semengan lakar kemuduun ke Tegal Kuru suwireh dahat yang madur kamu berata yudene pangcing yang di Dewa Tuna Sulaiman ori usamangkan leng sira Sang Abimayu aduh adi Dewi Utari surah buku akitu nyen kayun yaji panca panawa beli lakar
tumut ngemiletin Bratayudana doi dewa sengsaya sampun nang malih sungsut ring kayonade singgih beli sang Abimanyu risantukan sampun daler pikarsani dayaji sang Pancepenawa titiang gumanting ngiring sakewanten yatna bliring peyudan ajereh manah titiang mangda beliten nemu bayo kiri ke beli duh yai sang Dewi Utari ayo sang saya skado raos beline male pitui megedong batu cudet lan padenuna sice pangside rahayu ketu udah samangkan leng sira sang Yudhistira udah nanak sang Abimanyu yai Penawa bersama mangkana juga bala yuda enak kingkinaken ikanang perang merahina de beja amet ikanang senjata lamakane side jaya mah kuning ranang gaduh samakane yo sira sang Pancepenawa sampun ngingkinaken ikanang Bratayuda Yaya demangkir ramaya Bapak Bos umadagi kanang senepati Marwan tanding korawo deraja Yaya tansah pipari yang ngelarakan kunang cakra uyuh Omak pak kawisayan sira sang Pancepenawa menkengken Gegelar cakra uyuh ada sebutai